kuva ku ntwaro z'intambara ziremereye zikanganye kuruta izindi zose mu isi ya gisirikare nk'indege z'indwanyikarahabutaka zo mu bwoko bwa F-35 ndetse n'amadrone y'ubwiyahuzi biga bitero biremereye cyane ku butaka bikarasa za misile nyinshi z'ibikoko zaremeye kurimbura buri kimwe zisekuraho zigaturika kuva ku gato kugera ku kinini byose bikabivu n'umwotsi. Nta gushidikanya izi ni intwaro zikora neza ibikorwa bya gisirikare kuruta izindi kandi zikabikora mu gihe gito, ariko ibi byamaze kurenga umurongo ntarengwa. Izi ntwaro ubu ngubu ziri gukoreshwa mu bwicanyi bw'inzirakarengane byitwa ko ari ukurwanya iterabwoba. Liam Cunningham ni umukinnyi wa filime ukomoka mu Bwongereza wamenyekanye cyane muri filime zirimo nk'iyitwa Game of Thrones. Aherutse kwandika amagambo akomeye ku mbuga nkoranyambaga ze agira ati jenoside iri kuba ikerekanwa ku mateleviziyo mu ishusho rikeye cyane rya 4K resolution, ariko ababibona bose barabyirengagiza. Ariyo mpamvu nta kuzavuga ko utari ubizi. Igisubizo uzaha abana bawe ni uko wari ubizi ko jenoside iri kuba, ahubwo wabyirengagije ntacyo wakoze icyo gihe utari ubyitayeho. Siwe gusa, hari n'ibindi byamamare byinshi mu isi mu ngeri zigiye zitandukanye zirimo nka Angelina Jolie, Javier Bardem n'abandi benshi bagiye bagaragara babwira isi yose ko muri Gaza hari kubera jenoside iri gukorwa na Israel, ndetse hari n'abategetsi benshi bumvikanye bavuga ko hari ubwicanyi ndengakamere Abisiraheli bari gukora Abanyepalestine. Ariko ibihugu by'ibihanganye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imiryango mpuzamahanga yose ishinzwe gutabarana ikigira nk'aho ntabyo yabonye, ahubwo bagakomeza kohereza intwaro muri Israel nk'ubufasha ngo ikomeze kurwanya iterabwoba, nyamara iri kurimbura ikanica abasivile. Ni leta ya Israel iyobowe na Benjamin Netanyahu uri kohereza indege z'intambara muri Gaza zikarekura bombe ziremereye cyane ziri guhitana ubuzima bw'inzirakarengane kuva ku twana duto tw'amezi, abagore n'abagabo kugeza ku basaza bose b'abasivile badafite intwaro. Ubyumve neza ko kuva mu mpera z'2023 buri saha hapfa umwana muto cyane yishwe n'ibitero by'indege z'Abisiraheli, ndetse abenshi muri aba bana bari kwicwa kinyamaswa nibo n'ubundi baba basigaye mu miryango yabo kuko ababyeyi babo bo baba barishwe rugikubita, kuko abana hafi ya bose bari muri Gaza ni imfubyi. Ibi biba isi yose bireba, abakagize icyo bakabikoraho bakabyirengagiza, kandi ari ibintu bigaragarira buri wese ko ari jenoside iri gukorerwa Abanyepalestine muri Gaza. Mu by'ukuri kuki nawe uri gutabara ngo ahagarike ubu bwicanyi buri kuba ku manywa y'ihangu? Mwahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Twese niko tubishaka, kwiga tugatsinda uruhushya rw'agateganyo provisoire vuba mu gihe gito gishoboka, ariko abenshi muri twe tudindizwa no kubura umwanya uhagije wo kwiga amategeko y'umuhanda. Ahanini bitewe nuko kuyiga bisaba kuva mu rugo cyangwa mu kazi ukerekeza mu ishuri riyigisha, wagerayo ugasanga n'ibiciro byo kwiga birahanitse cyane. Igisubizo kibi kandi kirambye cyabonetse hamwe na Nkotanyi Driving School. Nta kuva mu rugo cyangwa mu kazi, nta no kongera gusiganwa n'igihe ngo ugiye mu ishuri kwiga ubyigana, kuko ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo busobanutse cyane unyuze ku rubuga wa@ibyapa.com. Ibaze ko guhera ku mafaranga 300 y'u Rwanda gusa ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bworoshye cyane, aho ushobora gusoma amagazeti ya leta, ibyapa by'ubwoko bwose, ukareba amashusho ateguranwa ubuhanga n'abarimu b'abahanga, ukanisuzuma ukora imyitozo myinshi ku minota 20 neza nk'uko ikizami cya polisi kiba giteguye. Wasoza ukabona amanota y'imyitozo wakoze n'ibisubizo by'ukuri. Ikiza kuruta ibindi nuko ushobora kwiga aho waba uri hose ku isi, kuko uru rubuga ruboneka mu ndimi 3 zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Kwigana natwe biroroshye cyane kuko birihuse, ibiciro biri hasi, wiga igihe ushakiye kandi mu buryo ushaka. Andika muri Google yawe aka kanya cyangwa irindi shakishirizo wa@ibyapa.com utegurane ikizamini cyawe, icyizere cyo gutsinda. Ku bindi bisobanuro ushobora kutuvugisha cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu uri kubona muri screen yawe, cyangwa ukohereza email kuri nkotanyidrivings@gmail.com. Riyad Mansour ni ambasaderi wa Palestine mu muryango w'abibumbye United Nations. Mu nama y'akanama k'umutekano muri uyu muryango iheruka kuba ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2025,
yagize ati Mr. President, since Israel broke the ceasefire in bwana March, perezida, kuva Israheli yarenga ku gahenge over k'intambara mu kwezi kwa gatatu, 1,300 Palestinian children abana b'abanyepalestine barenga 300 bamaze kwicwa and around ndetse abandi bana 4,000. barenga 4,000 bamaze gukomereka. These are children. Ni abana Children. abana And still, none ngo birakitwa ko ari intambara yo kurwanya iterabwoba. children. Abana Dozen abana ibinyacumi of children are ibinyacumi dying of by'abana starvation. bari gupfa bishwe n'inzara. The images of mothers embracing their, Amashusho y'ababyeyi bateruye imibiri yabo, caressing their bita ku hair, misatsi yabo, talking to bakababwira, them, bakabasaba imbabazi kuba batabashije kubarinda. is unbearable. How Ibi could ntibibaho. anyone Ni gute umuntu ashobora kwica abantu nk'aba? Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. Munyihanganire bwana perezida, I know ariko what ngiye they mfite mean abuzukuru, nzi to icyo their bisobanuye ku families. miryango iri kubura abana To see this ndetse no situation ku of the banyepalestine bari Palestinians muri ibi without bihe. us Natwe having ubwacu nta hearts mutima to dufite do wo kugira icyo something dukora, is kandi mu beyond by'ukuri ibi birenze the kwihangana ability kwa of muntu any usanzwe. normal human being to tolerate. Flames and hunger. Umuriro n'inzara biri kurimbura abana bato b'abanyepalestine. This is why we are Iyi niyo so mpamvu twe outraged as byaturenze n'umujinya Palestinians wenda kuzaduturutsa everywhere. The imitwe 14 millions of nk'abanyepalestine us aho turi hose. in the occupied Turi miliyoni territories, 14 ariko in the bamwe muri twe diaspora, bari mu in the matware refugee yigaruriwe, camps, in abandi far bari muri places, diaspora, all abandi the mu way nkambi to z'impunzi kure California cyane and in kugera iyo between. muri za California n'ahandi We nk'aho. love our children. We Dukunda love abantu our bacu, people. ntabwo We don't dushaka want to see kubabona them bari guca going muri ibi through byose, this tragedy ibyago and no this kwicwa kinyamaswa. savage attacks by those Mu bitero by'abavuga who ko bari claim the kurwanya iterabwoba. virtues of fighting against barbarism. Nothing can justify attacking civilians, Nta bwiregura bubaho bwo whether kwataka Palestinians or abasivili, Israelis. yaba abanyepalestine cyangwa abisiraheli. Double standards no more. Nta nzira ntarengwa igihari. We are human beings. Natwe turi ibiremwa We muntu, are proud twishimiye kuba Palestinians. abanyepalestine We sit ndetse tunicaye around natwe this kuri aya table. meza nk'abandi. We should be treated Rero exactly twakagombye like gufatwa kimwe everybody nk'abandi. else. Not to see what you want Apana to kubona see ibyo in the mushaka mirror kubona mu ndorerwamo and to gusa ignore ngo the mwirengagize obvious, the ukuri. huge Ko turi elephant in the benshi room, ni nko kubona inzovu mu Palestinian cyumba. people. Kuva intambara yeruye yatangira hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas mu mpera z'2023, iyi ntambara yuzuyemo ibitero biremereye cyane by'indege zigezweho z'intambara zikoresha bombe na misile bihambaye cyane mu bitero bimaze guhitana abanyepalestine b'abasivile bagera ku 37,000, ariko muri bo bamaze kwicwa abarenga 25,000 n'abana batoya cyane bari kwicwa n'indege zihambaye cyane z'Abisiraheli zaremewe urugamba rukaze. Yibaze ko byibura kuva intambara yatangira hapfa umwana umwe muri buri saha, kandi kibabaje muri aba bana bari kwicwa muri ubu buryo abarenga 1,000 bishwe bataranageza n'umwaka, mu gihe abandi ibihumbi byinshi bitazwi umubare ibi bitero byabakomerekeje bikabije, abandi bikabambura ingingo, abasigaye bikabatera ihungabana. Muri raporo iheruka y'umuryango wunze ubumwe ivuga ko byibura ari abana barenga 40,000 b'abanyepalestine bamaze kumugazwa by'iteka n'ibi bitero by'Abisiraheli muri Gaza. Abana b'abanyapalestine abenshi ntibakibuka amasura y'ababyeyi babo kuko bishwe rugikubita, ntibakibuka aho bahoze baba n'uburyo bari bitaweho nk'abandi bana, ahubwo ikintu bazi neza ni bombe z'Abisiraheli zibahora mu matwi zibaca hejuru zikisekura kuri bagenzi babo, mu gihe abatera ibyo byose bereka isi yose ko bari kurwanya ibyihebe. هذا ميار وهذا تولين وهذا يوسف وهذا زاهر وهذا سوار. Uwo mwana wumva yitwa Mohamed Ali Yazid, afite imyaka 13 yonyine. Ibyo wumvaga avuga ni amazina y'abavandimwe be bato 7 babana mu majyepfo ya Gaza. Ku myaka 13 niwe mukuru muri bo, naho nyina yishwe mu bitero rutura by'Abisiraheli bagabye ku banyepalestine ku tariki 10 z'ukwezi kwa 10 2023
nyuma gato y'iminsi 3 gusa intambara yeruye itangiye hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas. Ni mu gihe n'ubundi muri ibyo bitero biremereye cyane ari naho baburiye se wabo babyara. Bivuze ko tutwana 8 tuba tugomba kubaga tukifasha, umukuru muri bo akababera nyina na se icyarimwe. Amashusho mubona yafashwe n'abanyamakuru b'ikinyamakuru NBC News cy'abanyamerika bamanutse kuri tele ngo bereke uko byifashe isi yose muri Gaza. Batuye umwana Mohamed w'imyaka 13 abyuka saa 12 z'igitondo buri munsi agiye gushaka amazi, ibiryo n'udukwi two kubitekesha ngo agaburire abavandimwe be. Akura y'amazi baba baje kuyashaka ari benshi benda no kuyarwanira. Yavuye kuzana amazi rero mu ndobo ye afata imyenda y'abarumuna be maze akayimesa, ari nako ubwo uwabyukanye amahane ari kurira. Iyo bisoje rero agerageza gukorera amata abana bato kuko umwe muri bo ni muto cyane ku buryo yakagombye kuba ataranava ku ibere. Uyu mwana aragira ati, iyo murumuna wanjye muto yariraga mama niwe wabaguze icyo gukora, yarazi guhita amuhoza agahita aceceka, ariko ibyo nge ntabyo nzi. Ati cyakora iyo hari amata ndamuha nkareba ko hari icyo byatanga, nkareba ko yaceceka. يعني انا هي اختي الصغيره لما اشوفها والله بتحسر عليها امي والله ما بعرف ايش يعني حتى حصرونا امي وحصرونا يعني. Iki kinyamakuru cyanditse kivuga ko aba bana aho bari bahora bimuka bitewe nuko aho bari uyu munsi indege z'Abisiraheli zigatangira kuhinyuzanyuza hejuru, bahita bahunga hakiri kare mbere yuko naho bahatera za misile ziremereye cyane. Aba bana babwiye ikinyamakuru NBC News ko n'uwakabafashije ari se wabo, ariko nawe ngo atuye kure cyane yagiye mu buhungiro. Rero igishoboka cyonyine ni ugufashwa n'abo babana mu nkambi z'impunzi. Uyu mwana mukuru yirirwa ashaka ibyo kurya ngo agaburire barumuna be akazana bagateka, kandi ubwo ntugire ngo n'ayandi mafunguro menshi, ahubwo n'inyanya gusa bakata bagashyira mu isafuriya idafite amavuta n'ibitunguru cyangwa ibindi. Bagacana byashyuha bagashyira hagati yabo, bakagabana capati imwe ari 7, nayo bimaze nk'ukwezi yarakomeye nka silipa. Umukuru muri bo ntanarye ahubwo akaba ahuze agaburira barumuna be. اما بتجينا مساعدات خفيفه هنا مسافات بعد بيجينا كل يوم وانا هنا رايحه اجيب لهم اي حاجه لعبه. Uyu mukuru aragira ati, mba nshaka gukora ibintu bibibagiza ko turi mu ntambara ngo batigunga, nkakora ibishoboka byose ngo mbibagize ibihe bibi turimo, kuko iyo bishobotse nanabagurira umupira bakikinira n'abana. المفروض يكون معنا ابو وام وبطلنا هلقيت ولا حدا. Bati twakagombye kuba dufite papa na mama nk'abandi bana, ariko byose byashize mu ijoro rimwe turyamye tukagabwaho ibitero biremereye by'Abisiraheli, maze barumuna banjye bose bagatangira kurira, kandi nta wundi wari uhari wo kubaho ubwirinzi. Aba bagabo bica abasivile kinyamaswa nkaho nabo bafite intwaro zo kubarwanya, abana bakisanga ari imfubyi ntacyo bafite cyo gukora isibye kurira gusa. من ايش تبكي؟ عشان من أعرف من أنا دم وضمن كل يوم من دم. وين رجلك؟ وين رجلك مليان؟ Nimba hari ikintu kizwi neza nuko inzara iri muri Gaza ivuze ubuhuha kuruta ibisasu by'Abisiraheli, kuko ahantu hose baraharimbuye, habaye amatongo, ntacyo kurya kiyaboneka muri Gaza. Bivuze ko bategereza ubufasha buturutse imahanga, nabwo kandi iyo buje buba ari buke kandi bo ni benshi. N'ubufasha buba bwoherejwe na bimwe mu bihugu byagaragaje kenshi ko bihangayikishijwe n'Abanyepalestine n'ibyo bari gukorerwa, jenoside iri gukorwa n'Abisiraheli.
ibihugu birimo Turkey yohereza ibyo kurya, amazi, imiti n'ibikoresho by'isuku. Misiri nayo kuva mu kwezi kwa mbere kw'ibihumbi 2025 yohereje ikamyo nini cyane zigera kuri 350 muri Gaza zihetse ibyo kurya toni 4200 ndetse bakanoherezaho za ambulance zitanga ubuvuzi. Muri bihugu byohereza ubufasha birimo na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu zohereza kenshi amakamyo yuzuye imiti n'ibikoresho by'ubuvuzi ku Banyapalestine. Hakaza u Rwanda ruherutse kohereza amakamyo yikoreye toni 19 z'ibiryo ariko by'abana bato b'Abanyapalestine, igikorwa u Rwanda rwafatanyijemo n'igihugu cya Jordan. Ukongeraho Morocco nayo iherutse kohereza amato menshi yikoreye toni 180 z'ibiribwa n'imiti ku butaka bwa Gaza, n'Abashinwa kandi nabo bajya bohereza ubu bufasha bakabinyuza mu ndege bukamanuka mu mitaka paka ku butaka bwa Gaza. Ariko aba Banyapalestine ni benshi birirwa ku zuba bakwepana n'indege z'Abisrael amasaha 24 ku yandi, baba bafite inzara iremereye kuruta aya matoni y'ibiribwa bohererezwa. Aya ni amashusho ya nyayo yafashwe n'abanyamakuru bakoreye ikinyamakuru cyitwa On Demand News bagamije kugaragariza isi inzara ikabije iri muri Gaza, kuko nubwo bohererezwa ubufasha bw'ibiryo ariko abari bike kandi bohererezwa nka rimwe mu byumweru 2 cyangwa ukwezi. Ubwo rero ufite akabaraga akaba ari burya, kuko umunyembaraga nye nabasha guhangana abyigana ngo agere kuri ibyo biryo hakiri kare bitarashira. Abisiraheli nta mutima bagira. Ibaze ko ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu ejo bundi mu 2025 bafatiranye inzira y'Abanyapalestine maze babatega gaco, bakoresha amakamyo y'umuryango w'abibumbye yazanaga ibyo kurya, bavuza amahoni. Abanyapalestine barabyuka bwangu bose berekeza hari izo modoka ngo bafate ibyo kurya n'amazi. Baza ari benshi cyane bashonje bihuta kugira ngo badasanga bishize. Bahageze rero bazengurutse ayo makamyo bategereza ko baza guhabwa ibyo byo kurya, ariko muri uwo mwanya bisanze bamaze gukorerwa inyuguti ya O. Bazengurutswe n'abasirikare b'Abisiraheli batangira kubarasa ku manywa y'ihangu, barunda amasasu ku basivile batarimo babarwanya. Ako kanya bahita bicamo bagera kuri 51 bari baje gushaka ibyo kurya ngo iminsi yicume. Abandi benshi babangira amaguru ingata bariruka barahunga. Abasore n'abagabo bo bafata amabuye nabo birwanaho bayarunda kuri abo basirikare ngo babahuze basi bagenzi babo babe bahunga. Abaturage imbere y'itangazamakuru baboroga basakuza cyane bavuga ko atari intambara ahubwo ari ubwicanyi. Ni ubwicanyi buri gukorerwa abana bato n'abamama ndetse n'abagabo b'abasivile badafite intwaro, bakicwa nk'ari abasirikare bari kurwana. Nakubwiye muri Gaza hari amarira, hari ukuboroga gukabije ko babura babo n'ababura ibice by'imibiri yabo. Abaturage bari kwicwa na misile zihambaye z'indege z'indwanyi nka F-16 n'izitwa F-35. Abanyapalestine nibo bazi neza ububi n'ubumara bw'izi ndege kuruta abandi bantu bose mu isi. Izi ndege zituritsa muri Gaza ari abasivile zigahita zinabashyingura ku kanya ari bazima, ugize amahirwe akaba agihumeka agatabarwa. Ubu Abanyapalestine muri Gaza bari gukora nk'ibyabaye bivugwa mu gitabo cy'imuka Misiri kizwi nko Kuva, kiri mu bigize Bibiliya. Nabo kubera ibitero biremereye cyane biri kubahatira kwimuka ari benshi, bagapakira ibyabo bagafata urugendo. Ariko mu by'ukuri naho bafiteho kujya baba berekeje, kuko Gaza yose Israel ishaka kuyigarurira ikayirimbura burundu ikaba amatongo n'ivu. Ubyumve neza ko n'inyubako ndende zose zari zisigaye muri uyu mujyi zamaze kuraswa hatitawe nimba harimo abantu. Icyo badashaka ni ukubona hari inyubako n'imwe isigaye ihagaze ku butaka bwa Gaza. Bohereza indege z'intambara zigaturitsa fondasiyo z'inyubako ku buryo yose ihita yicara hasi ikitura hejuru ubuzima bw'inzirakarengane. Nk'ubu ejo bundi mu ijoro ryo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka, Israel yagabye ibitero bihambaye cyane byahitanye inzirakarengane 88 babeshya ko ari ibitero bari bazi ko bagabye ku bagize umutwe wa Hamas. Ibi bitangazamakuru byo hanze akenshi iyo byandika izi nkuru hari birenzaho ijambo rivuga ngo ese harabura ibingana iki.
harabura gupfa bangana iki ngo isi ihumuke ibone ibiri kubera muri Gaza, ubwicanyi butarimo umutima? Ese nimubona ko ari jenoside yindi iri kuba, umuryango w'abibumbye urebera nta gutabara neza neza nk'ibyabaye mu Rwanda mu 1994 ubwo amabi nk'aya yabaga, igisirikare cy'umuryango w'abibumbye kirebera nta gutabara? Yo, iki kiganiro nagiteguye amajoro arenga 2 ngamije gusa kubereka ibibera muri Gaza, nta zindi nyungu nkurikiyemo, kubera ko YouTube nihemba ibiganiro nk'ibi birimo imena ry'amaraso. Ababizi barabizi, ariko iki kiganiro hari cyo cyagufashije wagisangiza bagenzi bawe kugira ngo nabo bamenye ibibera muri Gaza n'ibyo abanyepalestine bari gukorerwa, nk'uruhare rwawe rwo kugaragaza ukuri kw'ibibera muri Gaza, kugira ngo bari abaturage umunsi umwe nabo bazatabarwa. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.